यार रहमान नत्रगा अल्लाह रखा रहमान मागसे amna maming phawkraba Hollywood ki isai gi taibangta magase phawba music composer ni amati music player ni masiga loina director suni aduka Oscar award phaw phangkraba ma tuje salam kaina sakraba phajaba isai am sakpa dung prithvi da maming laikraba amati concert ka chaliba du misak amane so Tamil Nadu Madras lom gi bini aduka maki mawasti gi maming na Saira Banu kawi Saira Banu asiga mak like say around 29 years back 29 years matung da makoy ne si divorce oire makoy ne si 29 years ki matung da divorce oirak pasini hojik ka news ka chawraba headline sam oi se kari maram giro ma tuje salam haina adugum basaklam nupa na nup angang ahum gi mama Saira Banu ga kari kino ma ka android to se masung divorce to dori se masidam chawrba charcha amani aduna prithvi da mi kaya di kainari chahi tara lerba kain bisi awi kul lerba kain bisi awi kain ba at any moment to tai manaw ani gi makto kibi yai thamoi tinar ka de kain punumak ase kain punumak limelight ta lakti atu pu air rahman ki wari ase hoji kanna limelight ta lakli maram di bako asina celebrity oi bana maram warka adu ka Hrithik Roshan kain nakre Amir Khan ju kain ki biyawi asum haina handak Abhishek Bachchan makoi ju kain ki biyawi asum haina Bollywood ki celebrity sing ki marakta actor khakta celebrity nate air rahman hoisu celebrity so makna Saira Banu kaina base hoji ki hamna sathina discussion ke matter oidi aduga ma busu hamna chaina bayaukre kanglup amana ya rahman bu madudi nupi amana kaina dori se nupi tu bu nungsi da bagi maram nupi tu ka maka montina da bagi maram nupi na lamhela katta kaina bra hai base nupa na bu nungsi pi da oram gani hai bu pham ka asu ko mention ni tam dari se hoji analyze to busing na discussion to busing na amaka discussion to wisina kay no matam da air rahman ki magi band sida Susmita D Kobi ma yawisini Susmita Kobi D se magi band party ki marakta hamasni adu gam chover role am lawri ni air rahman amadi Saira Banu makoi ani si kainera baki no matung da Susmita D se sumaki husband lai maki husband dagi maksu divorce lawkre muji question arise to sina Susmita D amadi ko Allah rakha rahman Allah ya rahman ki marakta kari gumba affairs sama manung de laibra extramarital affairs ko laidan to libra hai bu question ase ap kan story adu hojik Saira Banu amti ya rahman makoi ani ki marakta masigi divorce si handle to bu ukil no pi aduna di hai kremadi masida tu gumba question bi arise oiti hai hojik miam nyam nungai trisina bu 29 years palab tungda macha ahum yaur bi adu mama mo bu kaina dorisa masi karino to wese Hollywood Bollywood sing sida makoi si sen thum khakta gi khalabra amati family life si bu makoi importance pi drabra maramatu nara kaina baki thodok yam thokli se sini adu bu masi nungai te duga hojik ke Susmita D ase masi ka ya rahman ka marakta makoi extramarital affairs laibana oiram basu yai hai bisa kanglo bom yam kana hai khre adu bu masi natte su hai so ya rahman ase around 57 years surabani 57 years ta maki maukai ne ba madu su macha hum le horaka aduga karigumba extramarital affairs asina maram horaka kai na butara kati masiriam izzat sara oi buki wani adu ya rahman ase limelight ta lakte makoi ge name and fame ta risalam base atu bu handak ti thu law na gre mayam na maki nupi kai ne hai duna nupi na te tai dori se mak na nungsi bi de badaki maki site ta ki karigumba root oi ba व्यवहार अममुछि तौरपदगी ओइरमगनी मसिगो भबसि हायबसि हमकन हायनरी सो मसिगी पॉइंट से टॉपिक से हजि हमकन डिस्कशन तौदरी